اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uwisilamu bw'umwimerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni munyemerere muri aka kanya tugaruke kuri amwe mu magambo ahebuje intumwa y'Imana yavugiye mu mbwirwaruhame yitiriwe ukwezi kwa Sha'ban, khutbatu Sha'baniya, ubwo hari mu minsi ya nyuma y'uko kwezi. Intumwa y'Imana ihagarara imbere y'abayisilamu itangira kubigisha ku kwezi kwa Ramadan bendaga kwinjiramo. Bantu muzirikane ko ukwezi kwa Ramadan kubazaniye imigisha, impuhwe n'imbabazi by'Imana. Mu kwezi kwa Ramadan muri abashyitsi b'Imana isumba byose. Nimuyisabane umutima ukeye ibabashishe gusiba neza uko kwezi. Ukwezi kwa Ramadan gusumbije ibigwi n'ibyiza yandi mezi. Iminsi kugize ntigereranywa n'indi minsi isanzwe. Amajoro yako ntahahuriye n'andi majoro, amasaha yako ahebuje andi yose. Igikorwa gihebuje ibindi byose mu kwezi kwa Ramadan ni ukwirinda iby'Imana yaziririje. Guhumeka kwanyu mu kwezi kwa Ramadan ni nko gusingiza Imana, no kuryama kwanyu muri ko ni igikorwa ngandukiramana. Mu kwezi kwa Ramadan mucunganwe n'indimi zanyu, muzibuze kuvuga ibibi bidakwiye, murinde amaso yanyu ye kureba ibyo aziririjwe kureba, munabuze amatwi yanyu kumva ibyo atemerewe kumva. Mu kwezi kwa Ramadan mwubaha abakuru, munagirira impuhwe nyinshi abato muri mwe. Uworohereje abari munsi y'ububasha bwe mu kwezi kwa Ramadan, Imana izamworohereza ku munsi w'imperuka. N'uwirinda ko hari uwagerwaho n'ikibi ari we biturutseho muri uko kwezi, Imana izamurinda uburakari bwayo ku munsi w'imperuka. Uwimakaza uburere n'imico myiza mu kwezi kwa Ramadan azahabwa uburenganzira ndakumirwa bunyura kuri Sirat, akayira gaca hejuru y'umuriro utazima kerekeza mu ijuru adasusumira. Mushimangira umubano w'ikiryango cyane mu kwezi kwa Ramadan kugira ngo Imana izabahundagazeho impuhwe zayo ku munsi w'imperuka. Mufashe abakene n'abatishoboye muri mwe, mugirire impuhwe imfubyi za rubanda kugira ngo imfubyi zanyu nazo zizazigirirwe. Uguyaguye imfubyi mu kwezi kwa Ramadan, Imana izamuguyaguya ku munsi w'imperuka. Usiburikije umuyisilamu wasibye mu kwezi kwa Ramadan aba ameze nk'ubohoje umucakara, kandi Imana imuhanaguraho ibyaha bye byose yakoze mu bihe byahise. Babaza intumwa y'Imana bati, yewe intumwa y'Imana, siko twese dufite ubushobozi bwo kugaburira no gusiburutsa abiyirije? Irabasubiza iti, nimwishyire kure y'umuriro utazima, nubwo byaba ari ugusiburutsa uwiyirije mwifashishije agasate k'itende n'itama rimwe ry'amazi. Igihe cy'isengesho gihebuje ibindi byose. Nimutegere Imana ibiganza muyisabe mu gihe nk'icyo. Ubwo Imana ibirebana impuhwe zihebuje abagaragu bayo, bayitakambira ikabagoboka, bayihamagara ikabitaba, bayisaba ikabahagisha ibyo bayikeneyeho yakira ibyifuzo byabo. Imitwaro iremereye y'ibyaha mwikoreye ku bitugu nimuyigabanyishe kumara umwanya munini mwubamiye Imana. Ukoze isengesho rimwe ry'umugereka kubera Imana mu kwezi kwa Ramadan imushyira kure y'umuriro utazima. Mu kwezi kwa Ramadan ibihembo by'igikorwa kimwe cy'itegeko byikuba inshuro 70. Umuntu wese unsabira amahoro n'imigisha kenshi gashoboka cyane mu kwezi kwa Ramadan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum, Imana ishobora byose izaremereza umunzani w'ibikorwa bye byiza ku munsi w'imperuka. Usomye umurongo umwe wa Qur'an mu kwezi kwa Ramadan yandikirwa ibyiza bingana n'ibyo wasomye Qur'an yose mu yandi mezi asanzwe. Bantu, roho zanyu zibohesheje ibicumuro byanyu, nimuzibohore binyuze mu kwicuza ku Mana no kuyihanaho bidasubirwaho. Maze inzara n'inyota mugira mu kwezi kwa Ramadan bibahe gutekereza ku nzara n'inyota byo ku munsi w'imperuka. Bantu, byanga byakunda imiryango y'amajoro irafungurwa mu kwezi kwa Ramadan. Ngaho nimusabe Imana itayibafungiraho. Kandi bidasubirwaho imiryango y'imiriro irafungwa mu kwezi kwa Ramadan. Nimusabe Imana ngo itayibafunguriraho. No mu kwezi kwa Ramadan amashitani azirikishwa iminyururu agafungwa. Nimusabe Imana ngo itayabarekuriraho akaba yabaganza. Ni nyiri ibyago n'ingorane bitagira ingano, uw'Imana itagiriye impuhwe n'ibambe mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan.